Sna sean laich yn fi ceistid dol chimichel yn ten, y ceist noch I gynnu I the scripture agus fiach ar offisach ge id y fibl agus na rwydyn y fas y fibl ach cyw ek kan naam sin wat y ffydach an y ten twy agus gyma trich van y cydich agus na bioich yn van nu wulloch merke bij kan ik kan hier de vig na bioich yn agus va aatje si y sile ik kan nile cyw drippe va sio hanig ceistid y grocach ek doras y dynnu fa sio agus fe ffeinioch y ceistyn ga agus vera cyfied dynnu a has y Trianaid cyfied as y diach wel chanil siena I sakams as y dynnu gwynne foch nes fiach y sy'n dychwydioch ag ma ha siawl am y henach i'r cool y jeisio am y henach ha tri bioch hyrach agad am y hen nes can I sy'n gyda sien dahaid agus sien agad y mach agus oes ga ha sien agad y spirit nyf agus sien y hagad as y Trianaid ha tri an dahaid y mach agus y spirit nyf gleif am ha ars y dynnu agus by mi asyn y coladiag ars y ceistyd agus sien mar y fa hile an y coladiag agus chwrste ddys y dynnu fa sio nes yw gynnu y nis yw go diw cyfied as y Trianaid chanilach a ga ars ysyn at amat an y hwmad nach de jies wie goed de drip me jedig ach ars y dynnu fa sio nach de vas ich spirit nev leis y spŵd yr just dyn sich hai